Isambula na wekanda nando batatoma ya nanondanga na ni Vaki Keli na Radio Fiji One nando moiviti na wale usar na kena ndo muriti ko nangono boro te yongo. Da bo bini bina kanisati ko na nonda bulangi en nondanga na ni vital no ni kuwa ela tugu levu na buke ni director kangara vira na ngoni sen assistant director for child services warung ya na ministeri ni marama ngwane ke na voluti ni mbula ndamndabo isambulu binak Lebinak tsani. enek bina walew enek tinik viwa ni singa ni November en bonu ni mitiki ne burubura na kena sasanga taki metaro bina nondando waloloma taki kena nondando mbili raki na ngwane kero ni ndo na ivo madal memboleta na tambano ni ngoli tumikina ki na beka sangarabiti kena kena sanga me wali se tarovi na nonra do wololo mataki se mbili raki na ngoni Na kawetsoni na nimbera niu landava na tinkadeo ni sing ni bulan November. Do maka na sanga balgaleka na tambana kito wingarabiti kina wakani sa tunawati kito barurungi en ministry ni marama ngondi watkena bulutin ramrabua ka kototalanga na ruku ni ministry ngo na tambana ni bularara ambasa na Department of Social Welfare na Child Services Unit endua na tamba ni bengarabi kami tokatanga na ruku ni bengarabi ni tambana ni bularara ambasa a unit in the Department of Social Welfare ka na ito itabiti ko na tambana ni nonragarabi na ngone kaya baka nindareda bakalawa na kinonra maroroi na lubenda kito baudi kina bakalawa sena kauko bakalawa itiko na tambana ni mbula raramba ngo itike busar ngamai na kia na mai senta kino biti na be indinati batikir na be matentu tale so se na convention so the Convention on the Rights of the Child be kame baleta na nonra ndondulu na lubenda yana nonda commitment beka na matentu biti ina burabura burabura lev angai tiko ina kota mai bakabola kana nonda banua angai buli talikina sona la mai bakokota kakina na matentu bakokota kamerawan ni lora ina nonda wande takakina nonda maroi na lubenda ka buli kina vida batana lawa do bertona lawa ngona Juveniles Act tiko kina na netu itabi bakalawa tambani bulararam sekena wakapertanian bega the powers and the duties of the Director of Social Welfare at kira na welfare officers korbingara bikina ko ya sulating na bikito na kauko pakalawa nindo na kaya the bernangone kito bakoko tak bakalawa bek se kena tukune so we are legally mandated ko ya nikena mai nabit lawatale so me bakana adoption of infant na nonra mai volai na benda kita langa na Family Law Act kita ngai kana nito itabi so kito na tambana ni bulararamba sanga walanga ni kito ndo soli beibu ke beira na sang sotsar ni rawaka bakalawa eti watalanga na nito itabi ena bukundo saranga bak tambang do na ngone ngan tamisa inta kakina na bendin na tio ya ngai toka na laman ni bendin na tia na tarolebo se na definition ni ngone o de sarmanda na ngone so a child according to the CRC or everyone below the age of 18 kembal ke bakando na ngone tiko nambak nimbula tin kawalo laksombu waktu kaito kamoyor na ngone so uira na mbak nimbula ya kortiko nambak nimbula ya may na saiba kila tin kawalo kendo na kaya do bera bakalawa tambani mula raramba tiko bekito na kokoa bekito na do ruma kena bibale kito ratala ni bibu ke kena verna lubenda yambe kan ebita na itabi tiko na tambani mula raramba ngai tiko talanga kena Child Services Unit na bibale bibakaruta kena pletira lubenda sena residential services for children na daurong atatu na Delkusha Home, St. Christopher's Home. Ora kita ngoa na bali bibarutaki ka bakarutaki tu meron daw marroi kina ora na lubenda ni rasotaba na bika andre se sarasin renta ko may bale se rabakatani man rin bale ngai sa talindo na banuar ni marroi kina
Tiko talanga ikiana ni tu tabi kito. Tiko talanga ndo talanga tu tabi na probation of juvenile justice. Talanga ndo talanga na tambani lawa. Bibaru taik membaletir na lubenda da rubo. Korando wakadalai na lawa. Ira thoko na lawa. Baleta non rabaki nimbula, balat ni rabaki tin kawalu, sa tin kabitu se lele somu non rabaki nimbula. Arangento bakai thore sona itobo. Ka sanirau ni rambiu kina balbiveso. Abaka lawa, tigna neto itabi mikito nando maruira. Kwa koto kina na kito barta kina na juvenile center. Kwa chuki sa mambula, membaletir na lubenda da rubo. Itio talanga na obiti nga una sama isa inta kikina na vi indinendena teo ya. Gami form ta kita nga endo na committee. Wakto kayo to ka na National Coordinating Committee on Children. Sa na NCCC. Ngo endo no na mata bosa na nito buni wala tundi. Gira lewe na kino ira keda na vi ministry. Erang karabir na ngwani. Serbian karabir na ngwani. Beba kairto na ubisa. Tambani bula. Tiko tali urtal na bi tambana taleso korando be buke en ken garabir na lubenda na wali usar na ibo madal ken mambale ni vingo mendo na kisi mbale tendo na ngani sanando bangulu bi kim do na ken itutu iyo na ronandol katini watsonya may pastak tal ken do tan lalawa e wakto kay to na Child Welfare Act ngo endo na lawa ka Kimuwa pertanya taka, it mandates professionals to report, to notify any child cases. Ito coba ngona lawa, likely harm, suspected harm, or harm, likely harm, or suspected harm. Kua nga na professionals, kua ndaw ni Bengarabi, so taba na beka, si so na report, lang may bir, may balitin na luben, they are mandated by law to report. Merto report yani benito buni wala tunde na lawango engke baudir to no visa. These are the mandated reporters or to no visa ngasni buli to na bunuai wil kilo kito na tambani bula raramba wat kira ndon laur to erna loya yo ya estangani taro vira na len bunua menanonra report ta kana beka era kilani yato tiko na non tiko ya rondol tin kalima talanga so na may established ay kin do na line child helpline at national child helpline at talanga do ngon sala ranen do report me kina ba mi biro lubenta na bika endo ersotaba na wali usar ni pamadal anderi na menando mandana itu do mandana dingo lagala kanim beri nagi ba kurita litingo na vital no and ang una boro taki nonda nga una ni Vaki Kelly and Radio Fiji One na Moibiti kay na FBC TV. Talo kan dan dapat tetang may nonton ni Vaki Kelly and Radio Fiji One na Moibiti kay na FBC TV may nonton bulang iti ko ela tugu lebu na ibu kay ni director and tambanan ni Child Services warungi and tambanan ni Bulan Raramba and ruku ni ministry ni Marama ngoni kay na voluti ni Bulan Rabon. Kaya ni Bakuri talman na namuni pamadal. Ni akaiti ko ni irtalangan na lini puno erin report sa tugu-tugu ni bikim do. Pinakwat so ni na awa to na ni rondol tin kalima may tegbuta kina na National Child Helpline na may tabuti kina National Child Helpline. Ngo na buku sarangan ni kina may nabuno kito bengarap to kina kito ndo reda ni unganangona ni ata may bikito na kisi mabilitir na ngone. So sarando saramba kitin kalima saramba kitin kaono merangay daw kau may na bala arangay daw may waseto so na karndo ya da bera nirse ngone saramba kilala ko ngona ngay kena nanumi may
me maindua na ngoni sala me rawa ni ra kina na nonra o sea mai be urna ngone na beka era sotaba tiko ko ngona na rondol tingkali mana ngona mai te buta kina na National Child Helpline ki tuanga isolia na bengarabi taundaku bertona ge outsource taki bertona medical services specifics and MSP ortong di bagat kana line it's a 24-hour line 24/7 indangiri tatalana line ko enda sini saumantona ka it's a toll free line na namba kana tin ka tolu rusa bulka 5 1325 ka kandarawan ni ngir nga may bangataka na Vodafone sa Digicel sa na TFL. So any of these three networks you can get to 1325. Na kena bakaraw nito sando tingko mananggiri orto na counselors ko nga tingko mananggiri ng bungya se ngono taba nga whatever time of the day nang kay doran ni orto nang kay dori fata ka may bikito. Sa nga daw chiko tala nito itab may kito kendo reda me ava beira nandoni bengarabi corretti come in a field che bakayendo nanggiri may lambasa for example sana pa kausarangan na kena tukutuku wana norto iliu na tamban mularara may lambasa o kwasang geno na itab mendo takataka pata keira na nona urto na partners ken rauni urto na visa sa tamban ibuli sa tamban imbula ena bakataw na kisi iya so ngona ke baka ngandrebi me ke baka kudu lo mani vale ngandrebi me na ke baka san reda na welfare officer ni sangan indo talabanuara ni maroi kina ngoni ngo safe custody ena ngona ngayar to ran lak talang kina balbelwai to na wale slesi mertoli kotomendo na order wat keto na order na kia order so oyana no to itabi na bengarabi na nito tambana era they are there for the children, they are voice of the children ni dona kai bina kati bagalawa o irto na tiko merto nando wala takira na ngone so ke baka endo asangan na numi me kau mai me marro na balbi barotaki ko talanga muria talanga na ngonsala ni balbi lawai so they still have to get an order sangan indo na ibalisle se tunga la ko liko tamena ke baka report taki mai indo ngone kudubi se indo ngone bagma botaki sangan iti ko na welfare sana ko melanga ni liko tamena ngone bita sare indo na bali bartaki itiko na ngoni salwa lawa iyo na ke oda na ke na le ko na ke ona o waileslesi mena le total on a presentation wana matabiliwai iya gengon sal ngoli kina matabiliwai mesana matata tigo wana bunu ali maroi kina na wanengo ke bakai del kusha ke membale a welfare officer chumena field esana libusar mena tiwina na nona vitartara imberen le tukuni matabiliwai mena ka del kusha mesana vitartara mda me del kusha se Saint Christopher tigo na bed space senga sabando nga morto na mandia taretal nito direct baleta na nguna may granta kina na oda ya kini balbalya na ngone na nona legal status bisaw sana nona itumbu bakalawa na direct social welfare but ki mami na bingarabi rukuna yeah kimbala so we take over the legal guardianship datu chubango ndonongone under care na ken balbalya under the care of the director social welfare kembal ke sandona ngone mi marro itiko na balbi barotaki na bika kede membalata ngone a men bagandoni rawa na director social welfare ke be siko na biokani se me kawen ndona banua mena liuyani ne biba kandoni yana biki ngonsal na bika kede kito tu bana tu merawni to ensure the safety of the child Naka na wali besar na ibu madala kilani sana mata titu na itu ya bir na bekanda era ndo bata to kamayan na nonda ngonongo boy na bi ka embalata tongo na prevention of child abuse and neglect sen pikian beka na kini tutu ina kwati soni na November teni kadiwa
Quando na singa kito do wana numa. Singa wala nga no kito iviti, ngoi bora-bora. It's an international celebration, eh? And the wana numi to kana piken, sa prevention of child abuse, na katin ka ni singa ni bula November. La do muriang may na World Children's Day, na ka rosanga bula ni singa ni bula November. Tin ka na piken, rosanga bula na World Children's Day, eh? Yan na piken ngo, ngo nangunsala kito nga do bakang taki na may kito do bibakarara mataki and buk ni nonra do bakatani na lubenda and be kair so taba kina be katal nga e baudira tiko katanga kina nonra dondono so na be ambaki ni kito do bakana no makina kila ndo tu na be bakta kila mbek se symbols bakar to na kiansa sangyo chingo pink toba rebeni pingi to na second chance romo na child abuse do kila itu ni na blue ribbon ya buru-buru so kito na tambana ni ngone kito nga maybe so takabalile ya merawan ni bengani tikena be kanda so tabati webiti so na neto symbol kito endo ana senimbua na senimbua balata ni ndareda na senimbua o ko endo na ka o kito reda ni sen ka we kile lebu ibiti enda libandi ke batalangana na kena tumuma na bunikaungo e bakatau na kena the environment that it grows in so kito batoto batata chuka anangone how safe the child is, how good a child is, depends on the environment that we create at home. The environment ya wikito na matubale, na mbuli ni kani, na loto, na wuli, na nonda itobo wakabanua na kakedea. Sanga kito mbuli na menito symbol na senimbua. So wikito ndo ndaratiko na senimbua ya me bakatakilikila tiko ni that's protection for us, eh? Yeah. Ni busuti au marama direkta ibu-ibu ni marama direk. Kero nindo talmanda na tingulele kadimberi na tomani talitiko na vital no. Yan ang unaboro taki. Nonda ngauna ni Wakikeli na Radio Fiji 1 na Domibiti kay na FBC TV. Nonda ngauna tingo ni Wakikeli na Radio Fiji 1 na Domibiti kay na FBC TV. Sana to sa tingo na vital no. Marama ibu-ibu ni direkta kero ni bakuri talmanda na ni pamalal. Nakwati so ni ndaro mi bitano takati ko na pikene sa na Prevention of Child Abuse and Neglect Day. Awa mamadal takati ani na senimbua. Katin kito talaga ni singa kitong gendo organize ta so na lebih bakararam ta so na activities na programo na be Was. ya we was walai go do baka tau sartu nga na be ka what is common in the division don kena barita ke baka me na boliku lebu tu na wili ni kudu anga do no to focus na be bakararam ta ke orto mena boliku na to na lako na be korkor na be ando ortondo waraka so na be suret merado mai sa na program ortonga do bita mai merawan nirto be bakararam ta kikina ni ngona be kasaya to tiko ngona ka kenda renda kaba menda walia kina se na takabata merawan ni tarobi na be bakalolo mataki ndo baka dortiko berna ngone na be amba kitalnga kitongendo me bulia kina so na kena na themes Ulutang. Na ultang so me kito merani kito ndo focus tu kina to kena barita ki na lomani amba ki saoti ka kito retal chunga namba kingo tiko saranga ita kena wili ni neglect be kento ni kito mereta tiko na reporte kito me dingo mito na bola wili lebu tiko na nda baka wele ta ko kenda ni tum na nda itabi mbele tira lubenda ni nda baka wele ya do kina
suara dhonga mate, suara lutunga, era lutu, baksaksaka, lubu, mavoa, sona itobo maya, era mai sutaba na ngone. So nambaki saoti, kabakata lagi nambaki ngoa, mai neito ulu tanga tiko sana neito theme, healthy homes help children grow. Kito na numa kito ni kebakai todo kito na matubale, todo kito na bika, membelitero take na, and run todo kito na kina nangone. So for us, the best place is the home. Whether it's neglect, se nrakudubi tiko sa rabal bangka seni se balong mata kito nangone, na wanua safe tontua, tondur melo manibubale. Nambaki runon tulutin kawalu, amai itu theme tiko stronger family, safer children. Baleta, nambaki runon tulutin kawalu, amai will lebu talchunga bekitu na neglect. So, stronger family, safer children. Na itu theme, focus tinga na matububale. Nambaki ngoni kito mere tari sa mayado weekend na COVID, sa mayocita na COVID, alora ini will lebu talchunga na neglect. Tarapatinga na sexual abuse. But neglect is the highest for us. Koya kito sa mani ndo bata kina, meto sa na didi tunga na ultangat bata tunga ya. Healthy homes help children go malata nito kito bambauta ni na nabika kita nga tigumuan matubale. The best things should be happening in the family. Nambaking go, balata ni sa laka na ngauna ni nito babaraw, nabi kanga kito sa baro takatungo mena bakaliw takinga nabi bakarara mataki nabi nda kuni koro kongo kito babi nakina niran solbi kito ndo nangon me kito may bitabi bango balata na platforms kere bakango kito ngandra me kito na bakanga taka meran baktete kina na tukutuku me maletir na lubenda na wali besar na ibu madal nuita gini sana matatipiku na itu yabi kim dinu kanda nando bata tonga mai en nanda ngonungu ni bom bimbi takati ko na bubali binaka na rani baruti kinen don na rutuna lini bubali binaka bom bimbi nangon ya anda rital tinga sona kisi ya to sartinga na nonda lo bali laban itu eroni sangai mer me erbong kiti kina tumbu dari bisus me kakuni ya dona bika ya me kakuni ya vitu na matangali kisi lele wenda sarong tona kini tutu Ewana lumani inda me vital notaka de niketo ndo ndike bana na bikisi me baletir na ngone baka esa ya litmirani na mbula ni bero krokobi weekend ni toke manda ya mbula ni bero krokobi ka saya to menanguna esa senga na boundaries back atau kaya boundaries yo ni sa senga na bero krokobi sami bakbuna kina me menda sa siobir talakin na lubenda ni lura itiko na Dr. Raman kina barita ke ba me lura itiko na sexual abuse non do banga sin na lubenda ni me lura baka fika na ora na lubenda kora victims sa lele sombutunga me non rabaki dimbula ora rabaka dor tiko na bekango sa ngai live that ngame they continue to get older so older victims older offenders, perpetrators, younger victims. And ang gelo retal nga ni vida tika na pasyente, dotal na pasyente lebo ni oirango era the unknown to the family. Kaya len bubale, rarawan ni friends of the family, kakit ba ay? Baleta ni dondolo me matabubal dondolo me tango makir na lubenda. Abang botan dondolo me kaya bakay leung beka na ngono ni vital noa. Tang garaba binakbangan na kalon tang garaba merawan ni matata tiko weekend na beka the values so baka na values ya sa sanga ningay
pakambibita gitu na ngona ni kuwa iya Naka ni uso tiyaw. Dari mana menan total madana tingu legalek. Ni ber ni ba kurita li tingu na vital no. Ngono boro taki nonda ngona ni baki keli and Radio Fiji wana ndo moibiti ke na FBC TV. Ngono tigo di baki keli and Radio Fiji wana ndo moibiti san atau sarati ko na vital no en ngono boro tikiongo marama ibu ni director kero ni bakuri talabantor no muni pamadala ke bagai tiku tale soni tu bimbi in via bande o takatonga vir no kanda eran do bot tomai ena non tangonongo naka watsoni na bengaravi vir na lubenta ndombele kito balebu pambimbi ni kena mai so community ko na beka embaleta na wili beka ni kisendo rata mai beketo o kajo ni kito ndombole kina bakale embaleta ni taratal tonga no ndambula pambimbi ni ke bakame ndona ngone lele sarana na bakini mbula na beka so taba kabakata kina ke baka ngai bakai tabi kina urna lenu bubale tare kena ni nabono saranga baka nui kina nangone ngendo mai atal kina beira na lenka boleh kian tal chunga balata ni lebu satanga be kian saranga na tauke lebu na be kis kedango endo ya do be kian tio na tauke ka na baka mamasunga mai na tambana ni bulara ramba sa kuana nonda baka rota kana na bubal binak na the right environment ya balata ni lebu na lubenda kwara doli ko mai na lomani tauni te taunda ko ni tauni dare te ko ni indona kanga era what they are missing out on is the family love yeah. Ni rame sotaba na bengaravi binaka na wali bi barota kirantole barota kikina toto tol sarang non rebisau sarang na sona kala lebaya ento kene berta kibikito ni oi nangonengo na ngonga na kasen sotaba meka mi bale yani mai solibeira mera mai lomani randurungoti sotabi na kaira binakata era tokanga ko bambo ta ke bakame kongona healthy homes help children grow ke baka if the home is good ke baka to tiko takena so tabi tiko na nonra nganganda na ngone ena sangani rana lakotani erna tiko lo muni wale ya ka kene kuringa na biba bubule so enta babu leader tekena bukan ngona sasang baka ngona ni matabu wale enda don nambe bata bak matu wali minta vital no baleta nyo kenda talanga ni toke tiko talanga be kenda mata mena no ndai toba culture of silence sana ngona oiko ngone na numitutu lo munu wali mo barongo sana ngona ni so tabe sana kandende me koribul bek sana bono retekina era ngendo bia waseme be kenda sat ko non robakasa sat iya weekend amantanga ngaseda kenda tumtum na tuna wawa sana ngona rando bia takaso nando vital no amer tukuna mai bia sembe kamai na kaya do vira sana karsta bakara reita enda gendo songotir nak ninda tonga na ibu madala ni sabo madala tokin boivi enda don misuli talangan nang una wanangon mindua na nona itabi se kebebia wa madalo tu madalo simbe vital no e nangon nanda vital no babu bali si nanda ninda sota babu bali ia o wambo tani entontor me prakina baleta kebka yo kenda ni tumtumbu kenda nandu kilera ngana lubenda kebka endora ngone nda ubosa salang mai sama ngalu tonga endora bisa mentare kilatal chana be bisa do birtiko kito do buli tal kilandare tal ngana na child development
na vika era na bebe sa no do me atawir na ngone ena mbakini mbula dhava ke bakasa sanga ni me atho chikina for example ndaka manda ndo na kina baritaki me na mbakini mbula ke bakasa mbakitin ka tolu kina tin ka lima yo no tumbuta chuma luya mo kila tiku iko no kona ngone ndo mamarau ngone ndo posa yo bakasauringa na besau oreda ni besau asa teku mengalu kena wasteng bang pertanya she's withdrawn posa ya ni ngalu tonga ke me male na ngone ko ento bakana kai so tapa sereida sendo na kai ta ko wa ke bakai to to ko na relationship lom ni bo vale ena rauni bakara rota kina me wasea na ngone na kai tiko lomana ya ngai pakatau ko weekenda itu mutumbu menda na nonda bakarongo dikoya we should take time to listen but in the reda talangana no tonto no sena children's right e kota talanga lomea that the child has a right to be heard baleta ni sonongona randa vitalo tu menga ba vitalia ya tiona ona dentro na kambimbi na via barita ka ko nangone and you missed the chance angai mani ko tatalo ko ento talaban no na lenga mata chubega iya sandon se bertembengan ni sando tuntu ko weekend me dando borro se voivi iya baka wakati ko na nonda kalsa okenda nonda itobo iya lo mani vale ro tenga oro na ngase kumni ngoni kumdona ngoni ndo barro iya patay ubambota na raramani puli raramani viva kraramataki esa nondono mendana kindabatiko okenda ni tumutumbu nisa kena ngona talanga mendana rongo diri kana lubenda ngona ken namba kini bolda chikinango ndona kai ba lengai kana chwali mo na taliboni social media ninda reda talanga ke baka sangana nonda ngono batikera ngone lebona ngono sarna abangara talo ko ndoro bono dona ngon sala me na waseke na nona lenga se na nona ngono mandanga na ngono ni ko sa viva ta sa changango na social media naka kania na ngono ni ngone kania talanga ngon matubo bale na wali usar na ibo madal diri mina medan total mandana dingulek nimberi na kay bada bariti ko na vital noa en na ngono boro te kyong Anda ngono tiko ni vakikeli o tiko ni waswasi ni ngono boro te kyongo nderi naka marama ibuke ni director ni tambana ni child services kera ni ndotal mandana no muni tuku vir no kandar ndo batok meno nandang nungo inakawat soni na inabukunga ni beri poate ke tondo tora ke na dare te ni sa nangona me tarikenda kina na matingo na covid atalando ngona ke tore de kina ni lebu sara na vekisi report attack me balite na lubenda ia ngona ni covid ke baka menda reda release na ngona mai te bukina na lockdown na kakea ida tawar na ngona rendo araka utomer leveso na be report nga kitu dingoma na breaking curfew watake na social gathering na ngona back sange kabu kina weekend na social gathering tungere kina ni ato mabikito na report ni rabe sutu sana ngone na buku ni nonda ngito touch beka se na nonda soto tunga baka to kandi baka Raidamba ya salah tal tengah kena itu baka sala na taban bola raramba na nonda an rabati ko na itu mutumbun don ve susu na nonda itabi na may reta tungay kani vida talatunga na kisi ni lubu so nanguna enda do baka welwel taka da sanga ni kila na bono tika no ralubenda na bono rangito tika kina endo na buli kito ndo ko tawabo tika na tamban bulararamba aba to kay to kana facilitation manual
ana kena ndo libara ramatai kino randa ni bengarabi pang bimbi ko rana tinga na bi korokoro mer identify takamayo ira na non red zones nambati ni wai sa mbati ni ngonsale ana red zone kembalo kenda na tiko ya menta garauna ora na lubenda mera that they are not there unsupervised koya kondo ya kina lubu ya kina thonga ya kina bi bakdal kata leso nanguna talanga ni covid ya kito mere talanga ni malato irno ngone meta ninda samai tuni weekend menta stay indoors menta ninda lockdown to ira nangone ninda reda na nonra ni tumbo like my child development they need moving around or playing yeah that's part of their development inda mai songotira ra confine libu na kaira ndo baksanga ni so nanguna na mapoa baksaskawa litunga baleta ni salele na bonua mera dengu kinor nangone ko ngado binakat indo tal chunga na non right to ira a right to play they have a right to play baleta na play is part of their development ko ngone ni na matu vale tio sarana kina ni tabimbimbi na non ra tumpu takin ngone good development really bakta tiko na beka enda bakaro takabeir ko ngona ngoni bola katiko mai na sereki ni buli ke bakara sini occupy takior na lubenda libu na kara rani arantura ni thoko kina ko sarani tiko sarana non tabi e tumtumbu mendo na tuba metiko ipale aro mataka ngomo da kaba tuna non ra chores mbeka seda non duties katume non ra duty iyo merawa ni ra occupy takikina nangone Balitani se lako tikungango na bakta tambu ni bito se aki na beka taleso anga menta na reida na beka kete korabeli so tap mai tumba kera ni bakaruta kito ngalo ni vale tatika na wali usar na ibu madal okila ni voibi na kenan dauto iso na bosa metau nang una na kaninda may rida na abuse kaya na there are different forms of abuse yung na physical abuse na sexual abuse yung talaga na emotional abuse kung na emotional abuse ko ito na abuse ko undurin waktu kami kaya ko kabarer ba kito undua baleta ni mabuana yalon da sinikla na dabe yung na loin din tamatay kaya sanangon na nabibo sa na daw toda wir na lubenda kaya bakara sa mekani raw kamay babinak rangan daw tun sono basa na daw todo kenda onelia lia da stanga tin baka samta ko kenda na bosa sara kenda tawda juga it begins to mold the child sa tengu me sambuliete ko na baka sam ni ngone na bonuela ko kinoko ko na kilatango ko ngone lia I'm hopeless at this balatanyo otatu ngo bia onatu ngo bia sanangona na yanga do duru tal chung maikina na endo tale na training kitondo bagato rabira na bi tikitiko eso tono kitondo suredi kina waktu kaito kana positive parenting positive parenting ya na nonta how we respond to children ko wilikina na bosa nda toda Renangone balatani they are still developing kembale na bosa enda na toda bira ke baka enda sangan ingele walia se sangan dele vital notaka this child will carry that with him or her sa tegbu me ke baka sa tuncho piko ni ko ngone lelia se sangna kimuyanga san tegbu saranga me sana bula takate ngone se Sati kono baka sam no ko sangan indona sendolka. Ni sangan ile ke baka sale ya tigo batikera non redamba o kona redi ko te ngaba ya. Baleta ni ya na posa sarong to ngame bale. Sati ko menda sa label takir So na labeling ya taranga ya rawan ni ren affecta ka na tumbu ni dona ngone. Ni na posa enda toda wasa ni loloma ko ngona ukatikina healthy home help children grow. Sanga wala nga ni metodo ko takena na bingarabe nda bator berongon no wasa enda toda wasa ni bi lapeti sanga ni wasa ni bi bagdadani se wasa ni bi bitaki na kabaya ko yara ni na kotira tu nangone
So healthy homes help children grow. Kempale ke baka me todo ko na be kala mo bu vale. Na ri todo ko talanga kina nangoni. E voi bi roni kerbi bu suite ni tumbu wana ngon. Rawa. Ke ya saranga na ni wali talanga. So no na ni mbere ninda toda na kuita se toda na bossa vera lubenda. Renda bak madal ta vera. Na buna iyo. Iku sana ba romo ko baletango. Abombo ke vaka ya ena thingo manangoni. Penaka na wali usar ni usutia ni sa tumbo kindaru koso nangona. Da ba bini binakati ko buana ibuga-buki ni director ni tambani ni Child Services kaborungi na tambani ni bulan raramba ena ministry ni marama ngoni ke ina boluti ni bulan rabun-rabua ela tuku le mai nanda bulan itiko ena ngauna boroti kongo bila wali besar na namuni tingko matiko na bisuriti muni mai bulan itiko sana daba talitinga kina na ngauna borotaki nanda ngauna ni baki keli ena radio Fiji wana nda mai biti kena FBC TV na beka muni ambutambua ni kalungat sa katiko.